O te fia whaafeilua I atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au, ma lole soifua manuialo mai o tala lau Radio Samoa. E tu whaatasia tala fowe le o I lole mafua anga nā laio na tatui tu lou le tama le o umalo na soifua I le asuto nai. O le wa maliwe whaapeo se tasi o sui o le kalapu te nisi le Blockhouse Bay au kilani, 5 mo na tupule matua lo na soifua. Ma I reporti o le taimi nā luai ana sa valinga masani, le ana whaamanu aliai. Moli mau mai tangata sao lato iei whaatasi ma lea tamai le ofisa I le tae au le asuto nai. E le oi lopo le ala mafua anga wo so whai ai, ma e masalo mia, o le anga ese le ana wha au ngā fua I le vaveo na maliu. O le ana to e sulu lava le ua maliu I le ofisa o le kalapu ma maliu ai lava I lea tae au. Ma e whaapeo se tasi e nofo to atasi, ma e le ai fo ini o nalo. Waso eso ina nei e leo le nei mata upu, o se tasi na wha au ia seisi le oti, ma o Rathland Street I le lata I le tulai se fulu lua I le awaulo le asoto na I le whaapea na o so wha ai. O le aleto e whaia minister le whaai unga mulimuli o polo keti te tele wata ua o fast track projects, peita I o leo le a whaia le laulau a whono tangata so esu e whaapitoa. Swinga nei aloa ia pea uma te ungo le pili wata ua le fast track approvals bill, le wafa amauti no mai fo le malo e tolu se lau valus fun ma le wha polo keti wafa atalo sangaina. O le telo polo keti nei e whaapeo le wha se fulu pasene o fale ma le ati na e ino taulanga. O se la asanga wo ia I le mai a io e ina le ka peneto swinga e 5 a nga I le komiti filifilia le e ngafa ma ilo I longo tu la fono tau le si o manga. Ma ese mai isi swinga o le swinga tele o lo sa wai o le leto e whaia lea e minister o le wha ai unga muli o polo keti te tele nei. I le taimi nei o le whaia lave le minister le wha ai unga muli tu sa lava pe le io e ina mai le pano la tangata so esu e wha apitoa. I saunoanga le minister ia Chris Bishop ananafi o se whaingo le a wha pāleni e polo keti te tele wha amalia ina le tu la fono. A toa male tali tonu ina e tangata lau tele e a mio tonu le whaangai o ingo le talo sanga male whaai unga wa au mai. Olo oso e suel matanga luenga wa onga pena whaafefeo nalu e se maile tamaititi maile a onga a matai rotorua. Ripotio se tasio tina leana maa waina olo o savali le tamaititi lunga le footpath Latte Ferry Springs Road I le tae au le asolulo le vaiaso talu ai. Ma ole wato e whaato ese lea onga amata a Harakeke Early Learning Center. Tala le herodo lo ta uaia lea onga o le ana vaveo na saili le au whai ngā luenga. Peita ai I moli mau o le tinana mawaina. O le taimi na halu ia Yesu ese telefoni e wala awaile o leo le ana whaate ia I se tasio le au whai ngā luenga. Ina ua wa ai mai o lo o ia alu atu ma le tamaititi. O le ana toi whaasala lau le tinana mawaina le tamaititi lunga le social media ma le wha moe ia maua o na mātua ma I reporti o le ana maua feso o ta inga muliane. Wha maunia mai al matanga luenga wa onga o le ua reporti atu e lea onga a mata ma o totono le sefulu 5 aso lea o lo o whaasolo aiso esu enga o le nei mata upu. Ma losi le pepesi o le fulu I le nei tausanga mai fo mai e ono wha umi ai pea nga I atu le spring. Reporti o le alave ma walunga le whai numero tangata au kilani tau fia I fale mai ono le a fia o le manava. Ma o wha maunga le tausanga le nei ua ma walunga atu nai lo le lua tausanga walu. Wha pei ma le vaho le lua fesfulu 5 I le lua fesfulu 8. O le wha iunga le masino Iulai le anu wha maui nai. Se lau luas fulu 5 tangata tau fia le fale mai I totono le tasi le vaiaso. Ma fua lava I le a fia o le manava. Ma ua toi sa wai ma le talo sanga. E a nga I e whaitu I le fulu ma nofo I le fale pe ale ma losi. Ta wai wha maumau ngā au kilani lo ngā totono au kuso o le wapa mai le se lau. I au kilani lava e se mai fale mai te tele o le moli mau fo mai wha le ainga. O le toa tele o ngase o lo suluato le influenza A po o le tu ainga fulu le nei. Le ana mali li waitangata toa ono I le nofoanga o lo ono nofoitangata mātutu e fitianga. A o wha iwi wai la le tau malulu o le nei tau sanga fua I le toa tele o tangata o lo o mau le fulu I le taimi le nei le va aia fo mai. E ono wha awa watu I taimi o le spring. Wha I watu I tala mai au se talia. Ua mawhaina ia tangata ngā lulua I au se talia o na le toi talia wala au telefoni po o emaili manisi lava feso o ta inga. Sau mai le pule o whalewhai ngā luenga I taimi manava. Leva o le po o taimi fo o lo aveia so livi.
O le so le walo ia i suinga le tulafono le nei Ausitalia, right to disconnect ma oni suinga ia mauti no ai o loo totongi tangata whai ngā luenga i tula sao o loo ngā lulue ai. Mai le Australian Council of Trade Unions o se tulafono le atao fiai fale whai ngā luenga. Mai le whainga o loo toe whaafiso o ta i wawei tangata ngā lulue i suinga o sifi whai ngā luenga. E le o whaasai teu ngole tulafono na fiso o ta i pūlenga o fale whai ngā luenga i tangata ngā lulue. Ma ele o haafia i fo i tangata o loo totongi maululunga. Ai mai le Business Council a Ausitalia, o loo ia langolango ina le tatauna le to iai oni feso o ta inga tau ngā luenga i tua tua taimi whai ngā luenga peta ai o se mata upo e pa u lava i le vao le tangata whai ngā luenga ma le fale whai ngā luenga ma ele tau mo o mia i fua se tū la fono. O Talafonala Radio Samoa, manuia le tai au.